Ola samangbong kadu kawi pen district Hongkebra phodu lapen along tina district arlo sitami sorkari gaonbura du lapen sorkari gaonbura atum pen pinangan government asayalong ki claim chirap tun bom wang ik bom lo Assam state arlo kadu kawi pen district Hongkebra pho angbong dima hasaw lapen Karbi Anglong district arlo kedo sorkari gaonbura atum henlo achiklo abainong ki jumnai Athema Assam state arlo kadu kawi district atum sorkar gaonbura atum ke suri sirkep atangka achiklovang abainong chilong pon iklo sitame dima hasaw lapen Karbi Anglong district arlo kedo sorkari gaonbura atum ke nonpu ansitami achiklo abainong suri ke thom ansi longpot chotlang lapen lata chiklo jon phopen batai si ansi chilong pon chotiti la sipini tong sekot Phuloni circle office angkang moja do an sorkari gaonbura atum pen chelang rapet si tong sekot press meet kepha pon इंग्राजी 22 नवेम्बर 2023 तारीखे हमार कार्बी आंगलंग जिला केंद्रीय कमिटी सरकारी गांवबुरा हई हमार कार्बी आंगलंग ऑटोनोमास काउंसिलर मुख्य कार्यवाही सदस्य तथा जनप्रिय नेता सीएम सारक आमी स्मारक पत्र एखन दिया হৈছিল जे कार्बी आंगलंग सरकारी गांवबुरा हकलर आसाम or trains administrations of justice at ruler 1945 আৰু 1954 মতে সরকারি গাঁওবুঢ়া সকলৰ সমস্যাসমূহ চাই আহিছে গতিকে ব্ৰেছ টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল গঠন কৰিব গৈ আছে এই ব্ৰেছ টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলতো আমাক সরকারি গাঁওবুঢ়া সকলকো স্থান বা সদস্য দিয়ে যেন লগতে 1945 আৰু 1954 আসাম প্ৰটেকশ্যন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনছ অফ জাস্টিস ইলিটো কাৰ্বি আংলং সরকারি গাঁওবুঢ়া আফান Assam atum jitula administration of justice of rule 1945 pen justice of rule 1954 jitula so arona teng pen Karbi Anglong sorkari gaonbura atum phata langpon bom solai bom chari bom se onariam kadau kabe anda pipon bom si wang bom lo lasi ahala bangso 22 November army G2 press media ki hang nangko alam thege lalo ilitum Karbi Anglong CM sarapan memorandum kipi 22 November laso kipi aputhake Jitulah Karbi Anglong angbong rongasar Karbi rongasar atumapan jitulah village code lapen village council lahai kipi kepajir pu alam the aputha militumta sorkari gaonbura ahin beta association ahin beta militumta ningaklong ta che dondoniklo kroidoniklo thik la sota taxi la Karbi rongasar to banji to village code বা village council la so kipi along jate jen sorkari gaonbura atum phanta ho British ahud adin pen an pen Assam jitu administration of rule 1945 pen 1950 News report Karbi Anglong live